Gospodine Andrija, ja sam Maja Horvat, sjećate se? Baš mi je drago što vas vidim. Šef mi je rekao da zbog vas i police osiguranja od nezgode mogu biti miran što se tiče liječenja. Naravno, vi ste skoro ko novi, kao da se ništa nije dogodilo. Doktor nije mogao vjerovati koliko sam sreće imao. Andrija Marković je odličan majstor. Kaže njegov šef da bi bez njega firma propala. Ali tog jutra nije bio dovoljno oprezan. Bilo je kao na filmu. Dovoljan je trenutak neopreza. Glavno da je sve dobro prošlo, zar ne? Nosite još neke dokumente? Da, još samo da predam ove nalaze i to je to. Znate što, ja kad sam pao prvo nisam osjećao noge, a poslije sam ih osjećao i previše. Jeste li zadovoljni s našom uslugom? Da bi reći rekao. Znate da me odmah sljedeći dan zvao vaš šef da provjeri do kada traje osiguranje za ostale radnike? Čuo sam se s njim i rekao mi je da je prava sreća što me osigurao kod Croatia osiguranja jer će mi šteta biti isplaćena jako brzo. Dobro je što se on sjetio da me odmah nazove. I još mi se i pohvalio na dobar popust kod kolektivnog osiguranja radnika. Svaka čast. To mi je posao. Sad vas moram pozdraviti. Čekaju me novi klijenti. Doviđenja. Doviđenja.